Census Yaitok Hangadabani Haiduna, Miamna Assembly the Tomjinaba Hotnakre, State Police na Tatuna Changhan Kidre, Kongjangasi Campaign for Just Amasung Fair Delimitation, JFD na. Changsilak pa Kongjangi Makatarak po oina, JFD gi mithing Makada Mike Kayadagi Lakpa Miam na Chathariba, Assembly Mifam da Census Yaitok na Bawarep Low Haiduna Tomjin na Bahot na Kibane, Miam gi Kongjangadu Changsin Ringaida, Miam gi Punfam Oikibat Hangmayban Lairen Hanjaba Nauting Kong Pakang Bagi Haraubungda, State Police na Mangjaw na Ngaksen Ke, Loina na Miam aduna, Haraubungadu dagi Assembly Tam na Chat na Bahot na Rakpadagi, Police na Kongjang Loy Singbu Laikaya dagi Tokpayad na Thamke, Kongjang Loy na police ki athing ba adu nam khaiduna assembly tamna chatna bahot na rakpadagi nakalani gi marakta ngaihak mukna khi adu bo pamda ba thodokti thokhide amaromda police na athing ba pibagi thawong bo khongjang loi singna pen ba phongdorakle Kogi MLA Humpuna, Masi Chaba decision nama Laura Kanda, Akoi census Pangtoking da, NRC Toba, Amadi Mito Kandopa, Amadi census Adi Akoi Matangkara, deferred of you have a Sigi Chaba Wadi, Mama Lauda Bataraba, Taragadi, Zebdina Nasi Sangsali Bakunjanga Sida, Akoi Manipur Miang Kusamana Kanda, Hen Nakanba, Masi Miang Ihoama Impactor Henia Late, Masi Amun Kanabiu, Hayang Aruibanimito or Gasunga Sigi Lasa Wado or Gasu Chaba Pire, Laura Kanda Wadi, Laura Kanda, census. Deferred Togadabadi, Togabagi Aroi, have a set, Manipur Miang, Husilakanda, I call Senza Kainuna, JFD Michael Dagi Tamjari.